kururia wewe mwanake uyu no akuria gatundu no na ni mushirika witu wa kanitha uyu uguo hindi ya kwagwa ndege teria mukamenya ni aidi ito tutiana no thimo hinda ringi ukerwo thi nginya huje itu mathiana tukari tunini twanetwo maritwa riu reke anake itu mombage naki ona no uria tugiririe mwanake ungi wa haha handege ekwenda guka na meri nareke mwire hindi wengi tugika family day hindi wengi archbishop mutumia wothe wina mwana wi kundu akamwira kiria huthagira oke naki nigetha andu mamenye kanitha wa idi haria wikaire riu etiguo mamenye haria kanitha wa idi wikite atia ona tiga Sabina acererwo ona kegukaga naki nawe arereirwo kanitha wa idi cuwe ari wa idi ona kegukaga naki chairman wa gacoka wa neta ni guthambio tanarambi tugubangite ora tukwenderia ateti aya guoya mamenye ndini nirugamite na by the way atugateria me haha uri uthia na ngari nini fiu ni pastor Gitau na thia na Prado tono ya mukwe fiu na akiagucagia haria mbere fiu na giti giake ni giategurirwo gigithongio ki mbere wendaga kuga kanitha ni murathime ugai kanitha bitu ni murathime. We are blessed. Mheshimiwa kururia ngakoya gitio gia guturehera andu aya wona watu ikaria ino ne idi uguo na twahe okirathimo o mugiethaga kura andu aya tunengere o ndagika nini kuria mundu arugama na gite kiria ararugama tondu mandimui umuthi tukire gwika atia ta diocese nie na nie nguthie kuria o mundu arikia kwaria agoka gacaina ibuku ahora pastor wanyu kuona kuraihu. Sasa tupewe microphone ambayo haikatikati ili tupatie hii nyeusi nigetha mheshimiwa kururia aturehere andu aya githia tongoria ti andu ega ithu tutirarugama gukura tuguthuko mathura. Thank you. Na mheshimiwa kururia ngai arokurathima andu akuria no thiguo ko iguru mundu wothe uramenya okire na means iria kururia akuheanite guoko iguru mundu guthiagira ithinga ona were akere akinya